Pemirsa, pewigunaan aplikasi Peduli Lindungi ring genah wisata saha pelayanan publik ring Kabupaten Tabanan patut kelimbakang. Parindikan ucap kewedarang oleh Kapolres Tabanan AKBP Ranefli Dian Chandra. Kapolres Tabanan nyobiahang majang para pejabat utama Polres saha Kapolsek jajaran mangdane nureksain kawentenan genah-genah pelayanan publik saha wisata ring Kabupaten Tabanan sane durung masang aplikasi Peduli Lindungi antuk selanturnyane mangde digelis kejangkepin. Ngeninin pawigunan aplikasi inucap, mangdane kalimbakang becek pantaraning pengelola sareng bage sane mepaiketan. Santukan aplikasi Peduli Lindungi side anggen nyelehin kramo sane sampun poleh vaksin utawi sane durung poleh sapisanan mata tujo nambakin pupulan kramo. AKBP Ranefli Dian Chandra taler nguduhang jajaran dane antuk nureksain kawentenan penduduk sane durung poleh vaksinasi. Melarapan prakanti pantaraning bage kekantenang side ngewantu digelisang pemargen vaksinasi massal. Ngeninin indike punike kerama keaptian wiaden prajuru desa ring dije magenah yening ipun durung laksana yang vaksinasi. Bisnis Bali nguningayang.